Ni kenshi mbere twajyaga tureba filime zo mu mahanga mu Rwanda tukumva ikinamico kuri radiyo, gusa hari abantu bakoze akazi katoroshye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2006 kuzamura kugira ngo Abanyarwanda n'abumva ururimi rw'Ikinyarwanda babashe kubona amajwi n'amashusho ari mu rurimi bumva. Abo babita aba film producers. Aba film producers bashora amafaranga muri filime, bakazandika, bakaziyobora bizwi nko kuzidirectinga, bagafata amashusho bizwi nko kuzifilima ndetse bagahuza n'amashusho bizwi nko kuzeditinga. Mbere basohoye iyitwa Haranira Kubaho yakinagamo Kanyombya, Nyinawambogo, Mukarujanga, Samusure n'abandi. Nyuma baje gusohora n'izindi nka Zirara Zishya, Ikigeragezo cy'ubuzima, Rwasa, Amarira y'urukundo n'izindi zashyize itafari kuri filime nyarwanda. Mbere filime yabonekaga waguze CD, flash cyangwa wagiye ku mu DJ akakurebera igezweho ugakoresha televiziyo ukareba. Ariko ubu ibintu byaroroshye, iyo ufite smartphone ubasha kureba filime kuko amafilime menshi asigaye aboneka ku rubuga rwa YouTube aho bisaba megabytes. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe aba film producers bo mu Rwanda 10 bahembwa menshi ku rubuga rwa YouTube, aho turahera ku wa 10 tumanuka. Ndagushishikariza kureba video yose kuko ku mwanya wa mbere uraza gutungurwa n'uwahize abandi. Ikindi nagusaba, reba wanditse subscribe uhakande kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro bitandukanye. Ku mwanya wa 10 turahasanga Misago Ne Wilson, akaba ahagarariye Zacu Entertainment YouTube channel. Zacu TV ni urubuga nyarwanda rukora nka Netflix rwashinzwe kugira ngo rufashe abakeneye kureba filime nyarwanda no guha amahirwe abakinnyi kugira ngo bagaragaze impano zabo. Iyi YouTube channel icishaho Seburikoko, City Maid, Indoto, Samantha n'izindi. Iyi YouTube channel yakunzwe n'abatari bake, ikaba yarakurikiwe n'abantu 475. Urubuga rwa Social Blade rugaragaza ko iyi YouTube channel ku kwezi yinjiza hagati y'amadolari 150 kugera ku madolari 2400. Bivuze ko ibona make cyangwa menshi bitewe n'uko uko kwezi yakoze. Umufilm producer wa 9 ni Kazungu Emmanuel wamamaye nka Mitsutsu. Ku wa 3 Gicurasi 2022 yashinze YouTube channel ayita Mitsutsu Empire. Iyi nayo iri muri channel ziri kubica bigacika muzerekana urwenya. Abayikurikiye ni 264. Mu mavideo 328 maze gushira hanze, iyakunzwe cyane ni iyitwa Sinabyaye Njyana Muntu, aho imaze kurebwa n'abantu 1,200,000 mu myaka 2 maze igiye hanze. Urubuga rwa Social Blade rugaragaza ko iyi YouTube channel yinjiza hagati y'amadolari 215 kugera ku madolari 3,400. Umufilm producer wa 8 ni Mugisha Clapton, uzwi nka Clapton Kibonke. Uyu ni umugabo ufite umugore n'abana. Yasohoye filime y'uruhererekane nk'umuturanyi, Ikiremwa Gishya ndetse n'indirimbo asohora kuri YouTube channel ye yafunguye ku wa 3 Gashyantare 2013. Yazamuye amazina y'abakinnyi batari baramamaye, aho nk'uwitwa Rufonsina yamamaye kurushaho nyuma yo gukina muri filime y'umuturanyi. Harimo nanone Umutoni wa Senadia uzwi nka Muganga, Papa Idi, Mama Idi, Musebeyi, Brenda ndetse n'abandi. Iyi YouTube channel abakoze subscribe akaba ari 455. Mu mavideo 730 iyamamaye ni iyitwa Amarushanwa yo kurya, aho yarebwe n'abantu 1,200,000 mu myaka 3 imaze igiye hanze. Ku kwezi iyi channel yinjiza hagati y'amadolari 329 kugeza ku madolari 5,300. Umufilm producer wa 7 ni umusore witwa Kanyabuganda Olivier wamamaye nka Nyakso. Yatangiye gukora amavideo magufi nyuma aza kubona umuterankunga ari we Freemax watumye amenyekana kurushaho. Yazamuye abakinnyi nka Kiramani, Patino, Aisha ndetse n'abandi. Nyuma yaje gushinga YouTube channel ye, aho ku wa 21 Werurwe 2022 yashyizeho video ye ya mbere. Iyi YouTube channel ye abakoze subscribe akaba ari 459. Mu mavideo 530 imaze gushira hanze, yakozwe cyane ni iyitwa Umunsi w'Irayidi, aho yamaze kurebwa n'abantu 1,300,000 mu mwaka imaze igiye hanze. Urubuga rwa Social Blade rugaragaza ko iyi YouTube channel yinjiza hagati y'amadolari 393 kugera ku madolari 6,300. Ku mwanya wa 6 turahasanga umusore witwa Nsabimana Eric wamamaye nka Dr Nsabe.
azwi cyane mu gukora amafilime yo gusetsa abantu abinyujije ku rubuga rwe rwa YouTube rwitwa Irebero TV, aho anyuzaho Dr Nsabe Comedy, Mount of Series ndetse n'izindi. Afite kandi n'indi YouTube channel yitwa Dr Nsabe anyuzaho filime zitandukanye. Mu mazina yazamuye harimo nka Bijiyo Bija ndetse n'abandi benshi. Irebero TV yashinzwe kuwa 19 Mutarama 2020, aho yakunzwe n'abantu benshi ndetse n'abantu 197,000 bamaze kuyikurikira. Muri video 352 zimaze gusohoka, iyakunzwe cyane ni iyitwa Dr Nsabe Comedy episode ya 99, aho imaze kurebwa n'abantu 969 mu mwaka umwe imaze igiye hanze. Iyica no ku kwezi ibona hagati y'amadolari 458 kugeza ku madolari 7,300. Nk'uko twabivuze hejuru, Nsabe afite indi YouTube channel yitwa Dr Nsabe, ikaba yarakurikiwe n'abantu 121. Ku kwezi uru rubuga rwinjiza hagati y'amadolari 38 kugera ku madolari 539. Umufilm producer wa gatanu ni umusore witwa Benimana Ramazani uzwi nka Bamenya. Yakinnye filime nyinshi mbere akiri mu myaka mike nka Zirara Zishya ndetse n'izindi. Nyuma yaje kuba producer wa Bamenya series, aho yatumye abakinnyi nka Soreye, Kanimba, Biju n'abandi benshi bamenyekana kurushaho. YouTube channel yiwe yafunguye kuwa 4 Ukuboza 2018, imaze gukundwa cyane aho imaze gukurikirwa n'abantu 659. Muri video 362 zimaze gusohoka, iyakunzwe cyane ni iyitwa Bamenya series season 1 episode ya 11, aho yarebwe n'abantu 3,200,000 mu myaka 5. Kwezi urubuga rwinjiza hagati y'amadolari 643 kugera ku madolari 10,300. Umufilm producer wa kane ni Usanase Bahavu Jeannette, akaba ari umugore ufite umugabo n'umwana umwe. Yamenyekanye cyane muri City Maid, aho yakinaga yitwa Diane kuko n'abantu bamuhamagaraga Diane bakibagirwa izina rye bwite. Nyuma yaje gufungura YouTube channel ye ayita Impanga TV. Mu mazina yatumye amenyekana harimo Naomi, James, Rwema, Mike n'abandi. Yasohoye Isi Dutuye, asohora n'Impanga series ndetse n'izindi. Channel yitwa Impanga TV yafunguwe kwa 19 Werurwe 2020, aho imaze kurebwa n'abatari bake, abantu 562 bakoze subscribe. Muri video 780 zimaze kujya hanze, iyakunzwe cyane ni iyitwa Umubyeyi Gito, aho yarebwe n'abantu 1,900,000 mu mezi 11 maze igiye hanze. Ku kwezi iyi YouTube channel yinjiza hagati y'amadolari 549 kugera ku madolari 8,800. Bahava afatanyije n'umugabo we kuri YouTube channel yitwa Free and Jeannette, yafunguye kuwa 24 Werurwe, batangiye gushiraho ibikorwa byabo nyuma y'uko Bahavu yambitswe impeta kuwa 25 Mutarama 2020. Iyi YouTube channel yarakunzwe cyane, ikaba yarakurikiwe n'abantu 239. Muri video 286 zasohotse, iyakunzwe cyane ni irimo amashusho agaragaza uko ibirori byo kwambika impeta Jeannette byagenze, aho byarebwe n'abantu 828 mu myaka 4 ishize. Ku kwezi iyi YouTube channel ibona hagati y'amadolari 168 kugera ku madolari 2,600. Mbere yuko dukomeza, nakubwira nti kanda like niba ufite amatsiko yo kureba batatu ba mbere. Umufilm producer wa gatatu ni Nyambo Jessica. Nyambo ni umukobwa wigaruye imitima ya benshi kubera ubwiza n'ikimero bijyana n'ubwenge afite. Yamenyekanye cyane muri filime nk'Umuturanyi, My Heart ndetse n'izindi. Ubu ngubu akaba afite filime ze nk'iyitwa The Message ndetse n'iy'uruhererekane iri ku bice bigacika yitwa Ibanga ikinamo Niyori, iboneka kuri YouTube channel ye yitwa Miss Nyambo. Iyi channel yafunguye kuwa 2 Ugushyingo 2020, ikaba yarakurikiwe n'abantu 308. Mu mavideo 946 yagiye hanze, iyamamaye ni The Message episode ya 362, aho yarebwe n'abantu 612. Urubuga rwa Social Blade rugaragaza ko iyi YouTube channel ya Miss Nyambo ku kwezi yinjiza hagati y'amadolari 921
kugera ku madolari 14,700. Umufilm producer wa kabiri ni umusore witwa Niyitegeka Gratien. Yamenyekanye muri filime imaze igihe yitwa Zirara zishya, aho yakinnye yitwa Sekaganda. Yakinnye nanone muri filime y'uruhererekane y'urwenya yakunzwe yitwa Seburikoko. Yanditse filime yitwa Papa Sava, aho yazamuye abakinnyi nka Ndimbati, Madederi, Fofo, Digidigi, Mama Sava, Margarita ndetse n'abandi. Urubuga rwe rwa YouTube yafunguye kuwa 29 Kamena 2013. Ubu ngubu akaba amaze gushyiraho video 1500, aho yakunzwe cyane ari iyitwa Papa Sava episode ya 812 yitwa Amasengesho adashira, aho yagize views 2,200,000 mu mwaka umwe maze igiye hanze. Ku kwezi uru rubuga ruhembwa hagati y'amadolari 931 kugera ku madolari 12,900. Ubu tugeze ku producer wa mbere mu Rwanda, nta wundi n'umugabo ufite umugore n'abana ariwe Niyonshuti Yannick uzwi nka Killerman. Yamenyekanye muri filime nka Nyakso ndetse yakinnye no muri Mugisha na Rusine. Nyuma yaje gufungura YouTube channel ze zitandukanye. Umwihariko we, abakinnyi bakinnye muri filime za kera ndetse n'abakinnyi bakina muri filime z'ubu bose bakina mu mafilime yiwe. Ku wa 14 Ugushyingo 2021 yatangiye channel yitwa Killerman Empire inyuraho filime zitandukanye, aho hanyuraho na My Heart series iri gukundwa n'abatari bake. Urubuga rwe rwa YouTube rukaba rumaze kurebwa n'abantu 329,000, akaba aribo bamaze gukora subscribe. Muri video 739 iyamamaye cyane ni iyitwa Killerman part ya 49, aho yagize views 890. Urubuga rwa Social Blade rugaragaza ko YouTube channel ku munsi irebwa n'abantu 74,000, ikanarebwa n'abantu 520,000 mu kwezi. Ku kwezi kandi ikaba yinjiza hagati y'amadolari 558 kugera ku madolari 8,900. Nyuma yaho yafunguye indi YouTube channel ayita Big Mind Empire ku wa 18 Gashyantare 2023. Nta kabuza ubu wamaze kumva filime yitwa Kwiyenza, aho akina ari mudugudu akubita abakobwa bambaye amajipo magufi. Si iyo gusa, hanyuzeho n'iyitwa Love Don't Cost a Thing, No Regret n'izindi nyinshi cyane. Big Mind Empire yakunzwe n'abatari bake, aho ubu ngubu abantu 472 bamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Mu mavideo 380 amaze kujya hanze, iyamamaye cyane ni iyitwa No Regret yarebwe n'abantu 1,700,000 mu mezi 5 imaze igiye hanze. Ku kwezi iyi YouTube channel yinjiza hagati y'amadolari 441 kugera ku madolari 7,100. Nanone The Kingdom yafunguwe kuwa 8 Kanama 2023, aho mbere yibandaga ku bikorwa bye n'umugore we Shems aho bakinaga amapranks, ariko ubu hasigaye hanyuraho n'amafilime atandukanye. Iyi YouTube channel imaze gukurikirwa n'abantu 97,000, ikaba ifite amavideo 76, ubu yakunzwe cyane akaba ariyo Killerman yakoreye umugore we prank yarebwe n'abantu 522 mu mwaka umwe ushize. Iyi channel yinjiza hagati y'amadolari 140 kugera ku madolari 2,200. Icyo twagusaba, twandikiye muri comment niba wemeranya nabyo cyangwa ukeka ko hari uburamo.